وإذا قال إبراهيم أنت تمن النبي إبراهيم ما كان لأبيه بن مكو جبين دمون تجري آزر كنيون إند بابا مكو دنكو آزر وإن بابا تتخذ أجوجي تتو أصناما سنموجي آلهة الريوتي دي بابا إني من أراك ميئيما وقومك أنفوئيم بمابين إمسد المانغال إلينيو المانغال فق ميئيم في ضلال إندر مجر مبين فينيون سيالله الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان إبراهيم تنكو مفته gollal woni ko o darani ko mofte fo darano to gaynata kanko tu wontira sengo leñol makko fo wontira sengo an yiɗa daro inna mara burure kami hawka baba mi mara burure kami hawka nene goto an on a annabi ibrahima kanko mo mari burure hawkugol leñol makko fop nene e baba e ɓeygure fop e musidal e bappa e ka fof kanko heɓuno burure ka o hawka nden burure no woodi wa kadalika kono ni nuri ibrahima min holliri ibrahima malakuta samati laamateri asama uji ɗin mi mana dalil kon ko e kammuli ɗin wal arde e leydi ndin wali yakuna fi yolata min al muqinina jeyaɗo e yananaɓe hooliɓe allah hino woodi ka andingol yimɓe makko ɓen kala ko rewa harana allah ko fenade ko mutay ɗum ko bonay ɗum wallata himo addande ɓe ɗo exemple o tawi pas o acci falamma janna alayhi leylu ɓajemma o niɓɓiti e makko o jooɗode yimɓe makko ɓen ha ɓa niɓɓiti mo faalaɓe hollude kala ko rewa harana allah ko mere ra'a kawkaban o yiiɗe duule jal e ɗe koode jalbuɗe yalti e kammu ngun ala en eyo hada rabbi min ko ɗe koode woni joomi an wona ɗi sanamuji ɗi rewo toon ɗeɗo bete jalbinayi ma wasi mo fiɓi ka ɓerde makko wona ɗen ko ɗen woni joomi makko himo fiɓi mo andi ko allah woni allah ko allah woni jeeyi ɗon ko hollugol ɓeyat tun si goɗɗo rewama harana allah ko mere o wi kanko ko koode ɗe woni joomi makko gogo hiɗe ɗuuɗi ɗiɗi ɗiɗi hiɗe jalbi o wi kanko ko koode ɗen ko ɗum woni joomi makko falamma afala ɓaye ha koode ɗen muti gala la uhibbul afilin min mi yiɗa allah jomutowo ko tawata daiman lerde mi faala wo mi himo woodi ɓayɗon hara lerde mi ɗaɓɓirimo ballal wo mi heɓa o firti ko andingol ɓe kala hunde mutayde gasata wonde allah yeyi ɗon ha janggo jemma kadi falamma ra algamara ɓawa yiri lewru ndum mbaji kan hindu jalbi ɓuuri koden gala inde yo hada rabbi ami hino noon allah an o ɗum ɗo nafay ko woni wo on yaali hino jalbinani wonɗo wo yeyi ha falamma afala ɓandum kadi mutti galoy la illam yahdini rabbi wallahi si joomi am fewna allah e yo on faamiɗon gisanja kay mo andi joomi makko rekoni sa ɗon no toon fewnowo on no toon on faami jako e politique uni ka oyni si joomi am fewnalilam jaka noon la akunannami laatotoni minal qawmi dalina jeyaɗo yimɓe majjuɓe ndu lewru ɗo kadi gasata wonde allah ɓandu ɗo kadi mutti leer kan ndu mutti ɗon si tawi noon miɗo mapori goɗɗum fewn ɗon haray ala ko mi rewa ala ko mi toro donc ndu gasata wonde allah falamma ra'a shamsa ɓawa yi nangue ɓa weeti basika tan ngeɗo noon no jalbi talga alayne e yo haada rabbi ko ngeɗoni jeyɗo lan on haada akbar ko ngeɗo ɓuuri mawnude di lewru ndum e koode ɗen falamma afalat ɓawni an ngen nangue kadi mutti alayne he o déclaré o raɓɓinani ɓe noon o sorti ka ɓawa bape o wi yaqami kono yo yimɓe inni min mbaɗin komi woɗɗiti ɗo imma to shirkuna kon ɗon shirkude ko nani nangen kadi gasata wonde allah joni noon nangen e lewru ndun e koode ɗen waɗaka e ɗiɗi si tawi ɗiɗo hino ɓuuri sanamuy par ce que ɗiɗo tati kañum nafa nange ngen yornante ko liluɗa kon nge jalbinante sa jangama a yalta e magge iwloɗa lewru ndun jalbinante koode ɗen jalbinante andi ɗiɗo kañum hino nafi sanamuji ɗin noon hunde kanji kodi nafi ala o wiɓe inni mi wajjahatu mi fewtini wajja yeeso angol lilladi wonande oɗo allahjo fatara samawati sincuɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ni hanifan ko kandina woni newi ka fewka wama ana mi wonali min al mushrikina jeyaɗo e shirkuɓe wa hajjahu kawmu yimɓe makko ɓe wenjimo noon yeddimo noon ibrahima wonay baba adama feerejo a wonay lutodiraɗo a accay ko menen fo men tawi kon hiɗa ɓuuri men menen fo haqqille ɓaala wiɓe ene ato hajjunni e on wenjaylan e on yeddodiray e an e on diskitaylan fillahi fi allah wakad hadani gomɗi o fewnilan huwe kala ko faala ɗon wala akhafu min hulatama to shirkuna ɓe konko on ɗon shirkadude muɗum illa an yasha rabbi sowona si joomi an yiɗi muyi chey an goɗɗum yoɗi heɓina hunde ɗi wata ala heɓinde sowona konko allah yiɗi ɗulle allah yiɗata yo sana muru waɗu annabaji makko goɗɗum ma aden kala hoolorɗo mo goɗɗum wasi a rabbi joomi yaajani kulla chaine kala hunde ilman gandal a humpitagol fimo afala tatadakkaruna en wajiratako inchallah enen en wajirata wa kayfa akhafu o haalani ɓe oyni ene ko nomi holirta no ashraktum ɗin sanamuji ɗon ɗon shirkude biniri nasi talkuru piɓi
kono min ibrahima mi hulirta ɗum wala takhafuna onon on hulali annakum no ashraktum billahi ɗon shirkande allah ma lam yunazil bi konko jippinanali e muɗum aleykum e dow moɗon sultana dal ko onno woniri on suusi allah on hulali allah kono min mi hulirta sanamuji ɗi rewoto fayul fariqayni komboye feddeji ɗin ɗiɗi rewo allah e rewo sanamu ɓeyɗo ɗiɗo a haqqu bil amni komboye maɓɓe ɓuuri handude e hoolare in kuntum so laske taalamuna hiɗon andi ko holorɗo allah ko rewowo allah sa huuli allah allah itta e piiji ɗin fof ɗi huule sa suusi allah o itta e piiji ɗin fof ɗi suuse wona yawniɗo yo allah waɗen huluɓe allah yo allah waɗi dendanalngal tagore nde hulde en teddinde tagee fo windere men alladina ɓe amanu gomɗiɓe walam yalbisuɓe jillidiɗale ɓe imanahum imanu maɓɓe mbi zulmin tooñe fandade ɗo noon ko shirku wona tooñe ko tooñata hoorema ma ɗimmojoma ɓayaw jippike sabaɓe wulluno moƴƴa ɓenni amenen men malatake alaya men mo tooñali mo jillidirali tooñugol hoore mum ma tooñugol ibnu adama ɗimmojo mum nelaɗo maki wona ɗen tooñe ɗe faamu ɗon ɗo woni ɗo ɗeɗo ko shirku ko tooñe ko way cheikhu luqmana wa id qala luqmanu libnihi wa huwa yaizu ya bunayya la tushirku billah inna shirka la zulmun azim o wi kayo ɓiɗɗanta shirkan allah shirku ko tooñe ulaika ɓen ɗon gomɗinɓe jillidiral iman mum on e tooñe ɓe mana shirku lahumul amnu ko ɓen wodani hoolare nden sécurité on ñande dargal wahum muhtaduna ko ɓen fewɓen moodi allah woɗɗinte e ko wiyete kon shirku wa tilka hujjatuna a ko ɗum ɗon dalil amin ataynahamo min okki ɗum ibrahima annabi ibrahima ala qawmi e dow yimɓe makko ɓen o dari o suusi o heeɓi mbeelol e hoore maɓɓe narfa o meɗen ɓantana darajatin dardiaji man nacha o momin yiɗi ɓantande yo allah ɓantu daraja meɗen on lagine ɗo e hoore hebbitiɓɓen yo allah ɓantu daraja men on e hoore musidal men ngal yo allah ɓantu daraja men on e hoore dendanalngal kawtal men ngal ya allahu inna rabbaka anno jomma hakimun ko ñeñuɗo alimun ko annduɗo pa annabi yaquba hawki musidal mum ngal fof suɓike allah tawi o mara ɓiɗɗo ene a suɓota allah perda hiɗa sikka a hawka e musidal ma ngal fof ƴetta qur'an e sunna allah accire ni wona perduɗo wona hoyɗo o watta ɗum hara ko honɗum o jokki ka hoore kammuli toon directement o wahabuna lahu min okkimo ishaka o ɓiɗɗo wiyeteɗo ishaka wa yaquba yaquba hokki ɓeɗo ɓiɓɓe ɗiɗo tawi ɓeɗo tun ɗiɗo si woniri sengo hino ɓuuri musidal makko ngal fof kullanɓe fof hadaynamen fewni ɓe men waɗi ɓe annabaɓe ayi donc suɓo allah subahana wa taala si annabi ibrahima suɓino ɓeygu e musidal mungal o inni ala ɓurure ka hawkaɓe hawnaki o wuura ha o luttirani hara o heɓal ɓiɗɗo wa nuhan andu to fi nuh hadaynamen fewni noon min qabilu ko adi ibrahima neeɓi wa min durriyati no jeeya durriya makko on kanko ibrahima kanko annabi nuhu dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun ɓeɗo fof ko durriyaɓe makko kanko annabi nuhu wa kadhalika kono ni najisil muhsinina min yoɓirta moƴƴinɓe golle ɓen wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas ɓeɗo fof ko yimɓe annabaɓe kullum ɓeɗo fof min as-salihin ko jeeyaɓe moƴƴuɓe wa ismaila waliyasa wa yunusa wa lutan ɓeɗo fof ko yimɓe annabaɓe wa kullan ɓeɗo fof faddalna min ɓurniɓe alal alamina hore tagi fo indere maɓɓe mi turkema ya allahu ya hayyu ya qayyum minen kadi townu men e ɓurnu men teddin men e hoore tagi fo windere amen minen e durriya amen wa min abaihim no jeeya e babiraɓe maɓɓe o durriyatim e durriyaji maɓɓe goo o ihwanim enene gotoɓe maɓɓe goo wajjata baynahum ɓe min suuɓi wa hadaynahum min fewni ɓe wono min suɓori noon annabaɓe min fewni ila surate fadela mustaqimin fewgo ha hino e maɓɓe kadi malkisaɓe dalika ɗum ɗo hudallahi ko peewal allah ngal ni yaadi ɓe mo fewnira ngal ma inchallah mo yiɗi fewde min ibadihi immorde jeeya makko ɓen ɓeɗo annabaɓe kontaɓe ɗo ɓeɗo e garan yagal mum ɓeɗo e ɓurnede mum e hoore tagi fo windere mum allah daali walaw ashraku ɓe mum siɓe shirkuno la habita bonayno an hamɓe maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yamaluna ɓe golla ya ahi itte sikke ma an ko ɓeɗo woni allah daali e hoore mum siɓe shirkuno allah bonnayno golle maɓɓe ɗe itte sikke ma an mo wona annabajo wona nelaɗo wona sahaba wona taabi reeno e yawgol ndaaro reeno e karama ko batin e shirku e reeno en bile ɗum wona golle hunde ɓe yiyata hiɗa ɓuura ɓe yiwgol ulaika alladina ko ɓen ɓen ataynahum ɓe min okki alkitaba defterne wal hukuma e sunna on wanno mum wata annabako ngun en wiyata yo allah okko en annabako ngun yo allah okko en defte ɗen ɓay ɗum ɗo wata gasude hande kadi kono yo allah subahana wa taala on waɗi ronuɓe defte ɗen yo waɗi ronuɓe annabako ngun okkora e moƴƴere e hijabu ko okki kon annabaɓe fa yakfur biha si yeddi ɗe ayaji ha ulayi ɓe yimɓe maɗo mouhammad koaji maɓɓe faqad wakkalna gomɗi men wakkili biha ɗe ayaji gawman yimɓe go lay suu biha ɓen ɗo wonali ɗe ayaji ɓe kafirina hiɓe yeddaɓe fa yakfur biha si ɓe yeddi ɗe ayaji si yeddi ɗe ayaji ha ulayi ɓe yimɓe maɗo an abdoullahi kala wonɗo janngude ɗon
si yeddi ɗe ayaje yimɓe ma musidal ma guinéen wangal ɗo si ɓe yeddi qur'an ko haaju maɓɓe min wakkili ayaji amen ɗe yimɓe ɓe wonali ɓe no yedda ayaji ɗen mono yeddi yo ndaaru saudi ko wona guerede ittugol sadakaji e juulugol e janngugol e ko nanta tawi mo yo ndaaru dubai yo ndaaru amérique tigui yo ndaaru france tigui beele julɓe wonɓe toon ɓe e ko nanta tawi mo ulaika alladina ko ɓen ɓen hadallahu ɓe allah on fewni fa bi hudaham ko saabu peewal maɓɓe ngal ekkitadi woni ko duwaɗa ñintinde wona peewal alyahuda en nasara ɓuri wi laafaɗum min mi landaki on alayhi komi wajota on kon ajuran joddi in huwa waaju angu wonali illa décoration na waaju lil alamin wonande e honno innete tagore nde kono ay nde tagore ay ngaal musidal ma wama qadarullaha ɓe rewali allah ɓe hulali allah ɓe mawninali allah haɓɓa kadiri no duwa rewirede noon no duwa mawninirede noon hedde ɗo si wiyetedi bimbi yo ndaaro ɓe guineemɓe rewɓe hino ɓurtino tokki peɗa tokki cukli tokki hay mbay koji ɗin joni ndaaron ɓe worɓe suka moyiɗa no yuppi tuuba rewɓe worɓe joni fof waɗa écouteur wallahu alamu ko honɗum wona jentede ɗon siko bayanama siko musique siko qur'an ma so tawi woni ko gimi e gami mo yiɗano waɗi écouteur ɓe rewale allah ɓe hulale allah no hana mawninirede noon wallahi sa taski moƴƴa a tawa guine en ko woni ko yo soñdia e o kirisi o lette e o wari ndiɗo koye maɓɓe woni edde kalu tumande ɓe winoma ansalallah allah jippinale ala basharin e dow ibnu adama o min shayna hewde ɓuliɓe ma ansala al kitaba a kombo jippini deftere alladi nden jaa bihi moussa nde annabi moussa addi nuran ɓayɗon andi nden konde annura wawdan konde pewal linnasonandemi kombo jippini nden aw onon tigi iɗon andi tajalunahu hiɗon waɗande qaratisa ɗiri to biduna ha hiɗon suuɗande goɗɗum ngo watto fona hiɗon feññina katiran ko ɗuuɗi nder ton to biduna ha hiɗon feññina nde seeɗa e mum watto fona hiɗon suuɗa katiran ko ɓurdude ɗen nden deftere nde onon tigi détache ɗon waɗɗon ɗiri suuɗuɗon goɗɗum feññinogo kombo jippini nden aw wa limtum on andinama e mayre malam taalamo konkon andano antum onowo wala abakum wona babiraɓe moɗowo yiyataɓe allahu ko allah jippini nde ko kanko jippini qur'an kadi tumma darhum rekkitertoɓe fi hawdim e nder jumpugol maɓɓe ngol e nder fijidaro maɓɓe nu e nder yeddogol maɓɓe ngol yalabuna hiɓe fiya fa hada nde deftere kitabu ko deftere ansalnama min jippini nde mubarakun ko nde waɗande barke e janngugol qur'an wawande ko feere janngugol qur'an wawande famande heɓa barke mayre ɗum ko feere yallah wawmi hen qur'an o famine hen qur'an hokka en barke woni koye qur'an haray musidɓe julɓe sen heɓay barke qur'an ne anoɗen karamokoɓe meɗen ɓe teddinen karamokoɓe meɗen ɓe waɗanen ɓe embere ko wawɗen kon hay sen heɓali gandal ngal kono awa en heɓay barke maggal mi addana misal ndaare naɓetenoɓe jangganako ko ɓooyi wano babiraɓe men e mama soroɓe men naɓetenoɓe jangganako kurke ko yata duuɓi jeɗɗi ɓe ara tawa hay fatiha sa yii ɓe yii ka windi ɓe andata ko dato kara ɓe jangi kono madama ɓe kurkama duuɓi jeɗɗi mawɓe maɓɓe ɓen naɓi ngaari jeeɗiɗiɗi cardi ka fiinagol ka toɓɓenegol ka finditegol ka sahagol ɓe naɓa e dontori ɓe naɓa haɓɓere goro ɓe naɓa mira ñiiri alarbare kara ɓe ronduto goɗɗum ɓe naɓa ɓe heeɓi barke gandal ngal hande ɓe jangga kono ɓe jogui barke maggal ɗaɓɓen barke qur'an ko barke kin wona ɗaɓɓede enen en sulanta karama kome en paɗe en jooɗota ko hiroɗen karama kome en alarba wonda en e maɓɓe goɗɗum suumaye wonda en e maɓɓe goɗɗum e ko nandita tawi ɗum balde sa buy e meɗen hino faala janngude kono na e ɗaɓɓu karama ko ɗaɓɓa qur'an tafsiruji qur'an yimɓe lowa ka téléphone mum misal ɗaɓɓa janginje qur'an e tafsirji defte lowa ko qur'an a andi mi mana koye téléphone ma on janne ɗon andi sakkata ha itta ɗon 1000 francs inna téléphone himmi ɗaɓɓirima barki ma a perdata tam ma on helta koppi ma ɗaɗin yaha jooɗoɗa awa gandal ngal heɓata kono haray barki kin ko kara ha musidɓe julɓe to anemɓe musaddiqu ko nde gonginde allah di ɗen defte bayna e dahi wontirɗe yeeso mayre wali tundira e fiyo nde wajore ummal qura yumma cayɗen ɗum woni makkatul mukarram oman hawlaha eɗen cayi wonɗe takko ɗon wono taifu en nden ñande wono madina en ha wono lagine no jeeya e woman hawlaha alladina ɓe yuminuna gomɗiɓe bil akhirati la hara yuminuna ɓe kamɓe ɓe gomɗini qur'an wahum kamɓe ala solatin e dow julɗe maɓɓe ɗe hafisuna eɓe reeni woɓɓe ko feƴƴirtaɓe waman aslamu ala fotoɗo toñide mimman iftara ha hewti on fenɗo ala laaliɓe hoore allah kadiban penale wono wiigo allah no mari ɓiɗɗo e ko nandita tawi ɗum aw qala ma o wi uhiya min ɗo wahaynama ilayya faade en walam yuha ilayhi ta wahaynaka e makko cheyn hay hunde ala finuɗo ha hewtiti ɓeɗo woman qala en wiɗo sa unsilu min kadi do mi jippinayi mislama ansalallah sifa ko allah jippini kon miɗo wawi ala fenɗo ha hewtiɓe
Allah daali walaw tara hara yeyno ili zalimuna tuma nde tawi to ñoɓɓen fi gamaratil mawti hiɓe e nder eɓɓere mayde malaikatul adab malakal mawt no ari no dari no lefta ɓe hara a tawayno ɓeɗon a weltoto no wona satisfait ɓernde ma ɓurtayno e maɓɓe sabu wal malaika ta yiyay malaika ɓe waroɓe ɓen hino dari base tu aydin hiɓe fonti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe inna akhriju anfusakum yaltine wonkiji moɗon ɗin waɗon ɗi ka newre an ɗo mi naɓa mi memata on hiɗon ñiddi hiɗon suuɓi ya ahi haysi goɗɗo no anduno ko honto wonki makko ki woni e nder ɓandu makko ndun o wata ƴettude wonki makko o pooɗa o jonna goɗɗo ko satti ɓili no wo ko satti ɓili si haɓɓiri sattiri wa haɓɓugol nayno sagata hay siɗa andi ko honto wonki makki woni a wata ƴettude ki jonnago naferema dabord goɗɗo andan to wonki mum woni a wiyama ya ɗaɓɓutu ko a anda ka woni ya sortu ɗum jonna goɗɗo ɓi mana ngol konngol ɗon tun ko lettewol ngol yoni lette koni awa anduɗon o anda kafiri e fasiki koni warirte malakal mawta arayna min ɗo mi mematama ko gollayɓe muɓen arata uttoma kaƴa ɗaɗi ɗin to wona piite no jeeya mandeji ko andinira e ma ɗum kanko maayo o cippinelan ka danki ƴawnelan imminelan joɗɗinelan jogelan mi yaray mi ñamay ɗum ɗo mi mana ɗum ko jeeya ɗum e alama mandeji wonde manna malaika ko mayde makko nden ko sattude wona mayde yelande wona yettande malaika ɓen inna alyawma hande tuju sawna on yoɓete adabal huuni lette hoyɗe bima kuttum saabu konko laati ɗon taquluna hiɗon wowlayno alallahi liɓon e hoore allah gayral haqqi ko hina gonga wa kuntum on laatike an ayati ga e ayaje makko en tastakbiruna hiɗon mawnintino jaɓagol wota en mawnintino jaɓugol qur'an jokken qur'an allah daala walla gadi jitumuna gom ɗi on arimen hande furadan ko on weddiɓe kama halaganakum wano men tagiri on noon awwala marratin karande lawol wa taraktum on accima hawwalnakum kala ko men ɗeltanno on heɓuɗon ko aduna on acci ɗum wara a zuurikum ɓaawo mon ton ko on no waɗa ton hannde onon ko jawdi hoolorɗon e ɓiɓɓe e laamu on ardali e jawdi on ardali e ɓiɓɓe on ardali e laamu ɗo ko honno waɗa ton noon wallahi ibnu adama on o jibina o wattaki slip on o wattaki sutiye hum o wattaki soksiwol o wattaki baagu hum ko ɓuri e raɓɓuɗude so ari ko aduna ɗo ha o heeɓi isin coñci o heeɓi isin paɗe o heeɓi isin otoje isin silippuji o heeɓi ɗum ɗo fo muɗum o maaya e wacca ɗum ɗo fof muɗum ɗo hay hunde o yaratan kono o jibinira noon o tamba ɓa o jibinama ko noon kadi o temborte kadi o natte tawa hunde ala e makko watte yil koko yiwɗen en okkama ɗo ɗum ko haala ɗum ko sama kala on yiyaali allah no daalika suratu kaafi inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alayha saydan juruza kala kon kawre leydi ɗo ɗi étage ji ma karolaje otoje 4x4 climatisé laamu ngu wonɗa mantorde o wi oɗa ɗum fof pour ndondi ruujude o wi en nokku goo wa ma utitum min shay'in fa innama huwa mata'ul hayati dunya wa zinatuha kala ko yi ɗon on okkama ka aduna ɗo ko cuɗari gurdan ene fayo gurdan aduna ko kon konko Allah moƴƴi ko ɗum heɓeto Allah subahana wa taala haalana ɓe ɗum ɗo o inna wa ma nara ko fi on ɗo waɗi men yi alima akum no wonde mon chauffaa akum tefanayɓe on ɓen ɓe wono ɗon wadde intervention ka muɗum ɓen waɗanam intervention honto ɓe woni alladina ɓen samtum ɓe fenayno ɗon annahum no kamɓe fikum e moɗon suraka ko ɓe kafidiɓɓe kamɓe kadi hiɓe jeeyi on hiɓe duwa rewede honto ɓe woni wala dala laqad taqatta gon ɗi taƴi baynakum hakkunde moɗon hande noon relation ji mon ɗin coppi wa dalla majji an kume moɗon ma kuntum konko laatino ɗon tasumuna hiɗon aaƴo fena inna allaha hande no allah musidɓe juɓe faaligol habbi ko kankoni seeko gabbe ɗen puɗi ɗin yalta wannawa e puɗi ɗin gabbe ɗen yalta mi mana so tawi woni abbere nden sankama ko Allah seekata nde puɗol ngol yalta si puɗol ngol yalti fuɗi mawni wiliti ko kankade seekata ngol puɗol gabbe yalta bi mana kanko seekata ngol puɗol ngol rima gabbe kadi yilto yaltita e maggol kangol puɗol ngol ko kanko Allah on ko watta ɗum andanɗa hoorema ya cheikh foññe e maaro e kaaba e tiga kala ko awete kala ko remete kala ko sankete wona maniére no abbere nden waalori wonde duwa foɗirde si tawi woni sankowo on sanki remi ha gayni pottike Allah yamira malaika e makko ɓen yoɓe arɓe waylita gabbe ɗen abbere kala ko be kundu kunkun si tawi koyde fuɗu kundu kun ka pulli wongol yaltirta ɗon ko be nden abbere malaika ara waylita ngesa mabamma foppo mabba waylita kundu kunkun fiwtira ka kammusi ndiyan ɗan ari koye kun kundu kun natirta abbere nden feccoppuɗol ngol yalta kala abbere yande tawde nanon nde waalori ko be malaika ara waylita sowna ɗum fuɗata
ndaare ha ka Allah woni e gollande, ndaare ha ka Allah woni e yanganade, ndaron ha enen kare récompense ɗen moɗon ha ka yoɓuɗen moɗon. yukhrijul hayya kanko ni yaltino ko wuri minal mayyit itte ko maayi, wa mukhrijul mayyita o yaltina ko maayi minal hayyi itte ko wuri, bi mana yaltina moƴƴo e bonɗo, yaltina bonɗo e moƴƴo, yaltina kadi ko wuri e ko maayi. dalikumullah ko ɗo mon Allah jon ka gonga nani, fa anna tufakun kon nono riwira ɗon e famugol Qur'an. faligul isbay kanko ni sekude ɗi subakaji kadi jemma yalta ñallorma yalta kan afan, wa jaala layla o waɗi jemma sakanandeji ɗo ayal 2 heures de matin 3 heures de matin 5 heures a taway deƴƴi wode hay yarayɓe ɓeere e amay ɓen fen ɗon a ndaari a tawa hiɓe waɗi permis mi tan no ɓutti dog. wa shamsa waɗi nangue wal qamara leernu husbanan kontirɗe, si nangue muti ɗen andi jemma feƴƴi, si ñallan na e jem lewru ndun kadi muti ɗen andi woni 24 heures woni ñallal goo kontirɗe. dalika ɗum ɗo tagodiri ko e ɓoore al asisi on allahjo tedduɗo, al alimi on annduɗo. wa huwa alladi kanko Allah woni on jaala lakum nujuma waɗan ɗon kodeɗen li tahtadu biha yon fewiri saabu majje fi zulumatil barri ka nder ni ɓe jordi wal bahari e ka bahar. si tawi woni lelewal ngal ala courant ala torche ala, ko koode ɗen jalbinanta ɓe ka laakoy ka bahar e ɓe ka batoje, ko ɗum kadi jalbinanta en ka leydi ɗen andi. gad fassalnal ayati gomɗimen fensiti ayaji ɗen le komin wonande ɓe ya'lamuna ɓe no anda. wa huwa alladi kanko Allah woni o ansha'akum tagoɗo min nafsin wahidatin e wonki wooti en fof kulluna min ibnu adama, ne laaɗo make kullukum min adama wa adama min turabin, on fof ɗon fota on fof koye adama wi adama koye mbumbulayji iwi. fa mustaqarrun hino ton wonki ñiiɓayki, wa mustawdaun hino ton kadi ruttutoki, bi mana hino ton konko ñiiɓata ka nder renga biru mu'um ha tagu ngun timma jibine yalta e jang, hino ton konko mayata ka nder renga haɗa tagu ngun timmal, ko ɗum mustawda ko ruttoto konko ɗum Abdullah ibn Abbas firi. no wona kadi fa mustaqarru no ton ko ñiiɓata, o mustawda e konko ruttoto, bi mana no ton konko jibinte ñiiɓa wuura ha jamɗa wona sukan nawya simaya, no ton kadi ko jibinte kadi yilto ka boboyagal, ɗum noon fof hino naati. gad fassalna he mode gomɗi men fensiti al ayati ɗe ayjele kamnonande ɓe yafkahuna ɓe no faama. wa wallade kanko Allah woni o ansala jeppino min assamai tika sama ma an ndiyam, fa akhrajna me yaltiniri bi sabu ndiyam nabata kulli shay'in puɗi kala hunde, fa akhrajna me yaltina minhu immorde ɗan ndiyam e ɗin puɗi hadiran ko hecciɗi ñamete fruit heccuɗuɗo, nukhriju me yaltina kadi minhu e ɗin puɗi toujours habban gabbe yorɓe mutarakiban waɗɗodirɗe ta ɗum ɗon koye une defe ñaame. wa minan nakli immorde tamaro min tal'i ha immorde dimɗe muɗum ɗin ɗin waru yiyata tamaroje ɗin hino cinkodiri daniyatun hino ɓattodiri, o waɗi dukketa dukke ɗen kadi no ɓattodirno rimi ha siññini rimi ha liiƴi. wa jannatin e guesele e jardin ji min anabin immorde inabu, wa zaytuna e raisin, wa zaytuna e leɗɗe marɗe nebban, wono kaare wono tugi e ko nanditata e muɗum, war rummana e raisin, bi mana e lemune ko yarete mustabihan ta ɗum ɗo fo muɗum ko nandu ɗum, wa gayra mutashabin tension kadi hara nanda, bi mana ɓawo on no nandi sa maɗɗike lewni en ndin nder tawa nanda. unzur naari ya cheikh ila tamarihi faade dimɗe ɗum si mangoyki rimi, si ñamakoyki rimi, si tamatiki rimi, si buudiki rimi, daari faade ɓiɓɓe mum ɗin ida asmara si rimi wayan ihi e ɓendugol mum ko hunno ɗum labira ko mboɗi ɓendinde ɗum wayra hanki nde mangore ɗa ko heccere hande nde wuyni ɗi janggo nde ɓendi, kono noon mbuudiru ndu aynirandu ɗon seeɗa seeɗa handu foƴƴa handu mawna handu ƴoƴa handu wuyniɗa handu ɓenda daari ɗum tawa noon Allah himo ka fawqa samawati wal ardi, himo ka fawqa kursiyu makko, himo ka fawqa arsi makko, ala men minade mo dow ton ko ton woni o kippi ɗum ka leydi ga o. Allahu akbar, Allah ko mawnuɗo kala hunde, hulen Allah, teddinen Allah, ɗoftoɗen Allah, yo Allah waɗen hulɓe Allah. inna fi dalikum ande woni ɗum ɗo mon la ayatin ma nde jele komin wonande ɓe yuɓminuna ɓe no gomɗina hoolo. wa jaalu lillahi ɓe waɗani Allah shuraka ka fi ɗiɗɗal jinna ka jinnaji, wa halaqam ko kankole Allah tagi ɗi jinnaji ɗi wona taguɗi hay hoore majji sakko ɗi taga goɗɗum. wa haraqu lahu ɓe yeɗimo kanko Allah banina ɓiɓɓe worɓe, ɓe dari ɓenni wo Allah no mari ɓiɓɓe worɓe won annabi Isa e Uzair. Allahu akbar. wa banatin e ɓiɓɓe rewɓe mushrikina ɓe wo kadi malaika ɗen ko ɓiɓɓe Allah, ɓe yeeɗi Allah ɓiɓɓe worɓe rewɓe ɓe wayri ɗum ko alda gandal subhana laaɓal wodani Allah. Allah fiɗɗi jogagol ɓiɗɗo wa taala o towi amma sifona koko ɓen sifade mo badi samade kanko ne sinƴuɗo kammuli ɗin wal arde e leydi ndi ha juwe ɓiɗɗo anna yakunu lahu kono laatoranta Allah wala ɗum ɓiɗɗo, o sataki maygol, o sataki nawyugol, o sataki nawnugol, ko satinɗo ɗi tati innaka no duwa heɓde ɓiɗɗo korona ɗum ma kono wallito ɗum kono tambito ɗum.
te kadi walam takul law latanaki mo sahibatum ɓeygu Allah joom mbasi Allah no jombuno o suuɗatano en haalangol ɗum ala ko hulira e wa khalaqa kulla shay'in kanko Allah tagi kala hunde o kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo dalikumullahu rabbukum a ko Allah je mon ɗo jeeyi o la ilaha ala reweteɗo e gonga nafarewɗo lorra mo rewal illa huwa sewna oɗo khaliqu kulli shay'in wallahi kankon taguɗo kala hunde fa abudu rewemo ɗe batoje ɗe yiyotton hawoɗon wi on portogolli yen téléphone ji e internet ji hawoɗon portogolli avion ji hawoɗon portogolli o huwa ko kanko Allah woni khaliqu kulli shay'in taguɗo kala hunde fa abuduhu rewemo woho kanko Allah ala kulli shay'in dow kala hunde wakilun ko aynuɗo la tudrikul absar kanko noon guite yiyatamogo e sa wi a hulimo woma a rewimo tuma yiwɗamo a ko teddungal ma guite hewtatamo yitere watamo yi'ude taho oho yudrikul absar kanko noon o yiye guite ɗen oho latif kanko ni newiɗo ya latif kayo newiɗo newinan men ndendanangal peeji ɗi ya latif kayo newiɗo newinanan ndendanangal sattede yiyanni e faaleji anni e kala wonɓe jentade o jangin qur'an alkhabiru ka ɗum humpitiɗo kadi ja'akum gom ɗi ari on basairu tasakuye daarorgal ka tintoɗo ñande wo itton sikkoji mon ɗin itton ko guite ɗen bu'i kon futti toon wasije ɗen ɗum woni nde qur'anare min rabbikum mata ka joom mi mana on mari daarorgal ñande o ka tintoɗon daaron ayibeji mon ɗin itton ɗi wata wondu e daaror kangal jooɗoɗo ɗon e wasire ɓendude nden ara o jogori peɗa o ŋañori wombo faman absara kala tintiɗo itti ellaji makko ɗin fali nafsi ko hoore makko o tintani womno am yakala wumin kiniɗo wallini darorgal ngal fa alay ha dunɗan ko wumini ko yanta e hoore makko taw sikku koye hoore goɗɗo ɗum yanata wama ana min noon abdoullahi kalami wonali aleykum e dow moɗon mbi hafisin komi aynuɗo o nden ñande o aya ɓuran jippotono har ko nelaɗo wonno hande noon ko wonɗo nde jannude o wa kadalika kono ni mi sorriful ayati min fensitirta ayaji ɗe wali yaqulu fi yoɓe darasta a mouhammad a jangi dey a wawiɗa jangiye a wanga jangi noon wali no bayyinahu e fiyo men wali no bayyinahu fiyo men ɓanginde le kawmi noon ande yimɓe yalamuna ɓe no anda ittabi jokkuma o hiya konko wahina ilayka faade ma mi rabbika e mode ka jomima ɗum ko nelaɗo hande ko ittabi jokkuma o hiya konko wona fiinede ilayka faade ma mi rabbika e mode ka jomima qur'anare nde bayanaji konaɗa waɗanede e darsi konaɗa waɗane jokku ɗum la ilaha ala reweteɗo illa wa sona kanko Allah wa aride ɓurno anil mushrikina kala shirkoɓe taajuma woni mabɓe walaw kana da qurba hay so ko jomiraɓe battodirat wala inchallah si Allah no yiɗno ma ashrakuɓe shirkatano wama jaalnaka min waɗalima alayhim e dow mabɓe hafizan yarenuɓe ayna wama anta wonali alayhim e dow mabɓe bi wakkilin ko aynoɓe kono attention onon julɓe ɓen wala tasubbu alladina wotan yenno ɗin sanamuji yad'una ɗi ɓe rewata min dunillah koyna Allah fa yasubbullaha sakko ɓe yenna Allah adwan ka ngaygo ka jaggotugol bi gayri ilmin ko alda e gandal sa jonni kange mo andade o landoto masiɗa yonayi keri wotan yenno coociji ɗin sakko ɓe yenna juulirɗe ɗen kamɓe ɓe anda coociru e juulirɗe na valeur gotum wotan yenno bible sakko ɓe yenna qur'an wotan yenno biniri nasindin e talkuru ndum sakko ɓe yenna Allah kamɓe koɓe faami ko égalité koko mayamma o fatanima kamɓe kadi ko ɗum ɗon ɓe andi valeur ɗon wawi sabotude haɗon ɓe wonde ɗum gaynata tan yennu so yenni ɓe henne Allah kadalika kono ni sayyanna min cuɗirani min labinani li kulli ummatin kala mofte amala en golle mabɓe koɓe jokki kon min labinani ɓe ha moƴƴiɓe faami ɓuuri mum ala kala mi sikka ɓuuri mum ala tumma ila rabbi mi refti ko faade ka joomi mabɓe noon marji o mum ruttorde mabɓe nen fayi rabbimo humpitaɓe ɓe makanu saabu konko ɓe laati yamaluna ɓe golla waɓe samuɓe darike wondiri billa inde Allah nden jahaɗa ayman hattirde wondoje mabɓe ɗen o fon ɓe inni wo kamɓe layn ja'atum wallahi si ari ɓe ayatun mande aye la yuminunna biha wallahi ɓe gomɗinayde ari ɓe noon ɓe gomɗinani woliɓe innamal ayatu anduno mandeji ɗi indallahi ka Allah woni wama shirukum ko ɗum so ini on onon ɓe julɓe ko ɗum famini on anna hano mandeji ɗi ida jaata si ɗi ari la yuminuna kamɓe ɓe gomɗinta kamɓe heferaɓɓe ko ɗum so ini on ɗum ko so ini en ɗum ko saabu darugol ko feƴƴi kon ko ɓe gomɗinade kon ko feƴƴi kon ko ɗum